nhớ trong ý trong khi sự đời ta sẽ nói do cổ y mong ý tâm ho là nữa tí giờ một trâu cổ ở mong chỉ tí giờ một trâu văn thi chỉ là lúc nào tí giờ văn thi xa là dạ chỉ tí một trâu văn thi gì ta lúc cổ ở lì nó chỉ tí giờ một trâu lu ởผ่านนังเก่าแล้วจะmột trâu xeนังเก่าchỉ ý dòng bỏ lại rồi dạ chỉ bé ở tàu bỏ trời luôn cho tế là thía cú gió kia họ nó mà phần tàu cho nên cờ computer dạ cho tôi chơi thành chơi cờ computer là yên chơi là ở thì xí mà cũng chắc tôi thì bé cho và nếu chỉ cờ computer thì mình xài xí computer xí này dạ chỉ mình cho là xí trên lúc com giống một lon tờ lán nó trên đây cái kia chỉ bao lúc lý bé lúc lý sẽ chỉ lúc com per nó chỗ đu đu nếu chỉ khuyến tàu là nó dạ thiên thầuอยู่ปีเคลื่อนเราปีนั้นได้อะthầuอยู่ชัดดาวเราชัดดาวนั้นได้thầuอยู่รีสตาร์เรารีสตาร์นั้นได้นะอยากเจกุยล็อกแค่ขอแต่เป๊ะเอาหม้อขอน่าเกยเลยเป๊ะหรือหม้อขอน่าปิดเจก่อนนึงอยู่ลูกความที่รีโอหรือตอนใดนั่นนะเจเป๊ะหมูวันที่จับเลยอย่างการเอาลู่หรือโชว์เตียคอนโทรลพาเนลอย่างเป๊ะคลิกขวามตัวขอโอเพนการแบบนั้นอย่างya thì Windows xa tới Windows gì nó chỉ nếu mà họ thì Windows update thì nó ta chỉ Windows cổ nó chỉ chỉ mua vậy cho Windows cổ nó chỉ bên mình trong họ là số thì Windows Defender này bên mình họ nó muốn thì chỉ Windows cổ chỉ nửa bit Windows update cho trực chẳng chỉ ýขั้นตอนcao ýขั้นตอนซื้อnữa nhưng chỉ tàu nữa nhưng vợ lại ạ ta chỉ Windows gì thế Windows giá nó chỉ nửa chỉ muaขั้นตอนnày ok chế bé một trong khỏi Windows update này ạ kinh cao này ạ chế bé một trong khỏi là show tia change setting ạ cao một này ạ chế bé một tụ khương mày nó chuyển tới chế bé một trong khỏi là show tia never bé bé click vào nó một trong khỏi là show tia never check for update not recommend bé một trong khỏi nó chế bé một trong khỏi ok ạ cúp bum ok ạ okต่อกันเดี๋ยวตาเนาะจะเป็นหมู่โตเขาเลยโชว์เตีย administrative tools เนี่ยเป็นการของเนาะคลิกกันของเนาะเจเป็นหมู่โตเขาเลยโชว์เตีย services เนี่ยกันหมู่เนาะคีย์ออเตจ้ะกูคีย์เตจุดได้คีย์ออเตโอเคเจเป็นทอร์เป็นลูกเมาส์คีย์ครั้งของเนาะเจเป็นเลื่อนลงไปปุ๊บเกินเก่าเนาะเจเป็นอย่าปล่อยเขาเลยโชว์เตียWindows Update เนี่ยโอเคจะไปคลิกขวาจะเป็นตัวของเราใช้ Properties เนี่ยโอเคเจต่อกันเดินไปหมุนเลือกขอไปหมุนใส่ขอโชว์แต่ Disable เนี่ย Disable นั่นจะลูมลูมบล็อกจะโชว์แต่เนี่ยจะปิดการใช้งานเนี่ยโอเคเจรูปภาษาอังกฤษจะ Disable เนี่ยเป็นหมุนตัวของ Disable นะเจไปถอดไปเลือกแล้วของเราเลยเนี่ยเป็นหมุนตัวของ Apply เนี่ยเป็นเลือกแล้วของ Apply นั่นเลยจะเป็นตัวของ OK อ่ะok vậy ta lên nào xứ đó ta lên nào xứ nửa sẽ sai xứ vậy ok mấy ảnh nào xứ chị và ta chia sẻ tình yêu các sẻ vậy ok ok bữa ta cũng ga là cho nên chỉ trong nào xứ cũng ga là nên chỉ trong nào xứ chạy sẽ bao nhiêu chuyện các sẻ vậy giờ tiền này thầu nên ca muốn nè thầu nên ca muốn đi lúc nào nè nên ca muốn chuyện này trong nó cho nên nếu nó lòi nào cho nên tôi muốn họ khen cái nó bộ lunch icon vậy cho nên mà đi bỏ đi nào bắt tay của chỉ lòi nó sẽ chạy xe cũng như chuyện cái xe vậy ok và thì xe thì này cái xe lại vậy và thì xe thì này cái xe lại thì mà đi xin chỉ đùa nhất đầu lựa đại video giờ thì có nhẹ cái computer thì nó chỉ thọ cóกดไลค์กดแชร์กด subscribe ปุ๊บตัวกูเทียกูเทียมรีโมทแชร์หลักเทียgiờ thìนี่chỉกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตัวกูเจกูเงินกันเทียเท่านั้นเจในป้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ในเทียเป่าจะวิดีโอเชียร์ลินเดอร์ซื้อชิ้นชิ้นด้วยในวิดีโอว่าชอบเราเนี่ยขอเน้นการหาใช้กินด้วยนี่เชียร์